ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। I don't even get time to breathe. I don't even get time to breathe. ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? Why does it happen? Why does it happen? ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। You need to know about this. You need to know about this. ମୁଁ ଅଟା ଦଳୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଅଟା ଚକଟୁଛି। I am kneading the dough. I am kneading the dough. KNEAD ଏହି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନିଡ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ନିଡ୍ ମାନେ ଦଳିବା ବା ଚକଟିବା। DOUGH ଏହି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଡୋ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଟା ଚକଟା। ମୁଁ ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। I was busy throughout the day. I was busy throughout the day. ମୁଁ ରାତି ସାରା ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks for reminding me about him. Thanks for reminding me about him. ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବି କି? Can I ask you something? ଏମିତି ବି କହିପାରିବା May I ask you something? ମାନେ ଯଦି ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରିବା କିମ୍ବା ସିନିୟରଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମାଗିବା ତାହେଲେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତୁମେ ସାର୍ଟ ଓଲଟା ପିନ୍ଧିଛ। You have put on the shirt inside out. You have put on the shirt inside out. ଓଲଟା ସିଧା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। I can't help you anymore. I can't help you anymore. ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହିଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ। Please forgive me this time. Please forgive me this time. କାନ୍ଥରେ ଲେଖ ନାହିଁ। Don't write on the wall. Don't write on the wall. ତୁମେ ଆଉ ପିଲା ନୁହଁ କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଉ ପିଲା ହୋଇ ରହିନ। You are not a child anymore. You are not a child anymore. ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଭେଟିଲ? Where did you meet him? Where did you meet him? ଏହା ତୁମର କି? Is it yours? Is it yours? ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ଏହା ମୋର ଅଟେ। Yes, it is mine. Yes, it is mine. ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏହା ମୋର ନୁହଁ, ଇଂଲିଶରେ କହିବା It's not mine. It's not mine. ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋତେ ଜଣାଇବ। Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ଭଲ ନୁହଁ। It's not good to be too good. It's not good to be too good. ଏଠି ଟୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ, ମାନେ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ। ଟୁକୁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର୍ ନନ୍। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଟାଇମ୍ ଡଜଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏନିୱାନ୍। ଟାଇମ୍ ଡଜଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏନିୱାନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଛୁଟି ନେଇଛି। I have taken a day off today. I have taken a day off today. କାନ୍ଥର ବି କାନ ଥାଏ। Even walls have ears. Even walls have ears. ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଲେ ନାହିଁ। She did not even talk to me. She did not even talk to me. ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବି। I will tell you everything when the time comes. I will tell you everything when the time comes. ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ଶିଖିଯିବ।
You will learn when the time comes. You will learn when the time comes. समय आसिले तुमे सब किछि जानि जिवो. You will get to know everything when the time comes. You will get to know when the time comes. तामाने तुमे मोते मिछ कहिथिलो. It means you told me a lie. एमिति भी कहि परिबा. It means you lied to me. अंधार रे कोन पाई बसिछ. Why are you sitting in the dark? Why are you sitting in the dark? आम स्वप्न केबे सत हेबो कि. Will our dream ever come true? Will our dream ever come true? तुमे मो मोबाइल को केउठारे लुचाइलो. Where did you hide my mobile? Where did you hide my mobile? मु तुम ठारू किछि लुचाए नाही. I don't hide anything from you. I don't hide anything from you. दुई जण मध्यरे किए बड़. Who is the elder of the two? Who is the elder of the two? तुम निश्चित भावे दिने अनुताप करिवो. You will surely regret it one day. You will surely regret it one day. बाहरे ठंडा पवन बहुछि. The cold wind is blowing outside. The cold wind is blowing outside. तुमे एबे जाए मोते काहेकि कहिना हो. किंबा तुमे एबे जाए मोते कहिनो काहेकि. Why haven't you told me yet? Why haven't you told me yet? Thank you so much for watching.